Aha ubu turi mu gikombe cy'isi sasa ubu niho twageze. Ngiye kubagezaho ikipe hano ifite imibare itangaje. Ni ikipe imwe iri mu gikombe cy'isi ariko magingo aya ndakeka ubu ngubu yasezerewe, ariko ni ikipe kabisa ifite imibare isekeje, ifite ubusa bw'igitego, gusa imikino yose uyiteranyije ifite zeru nta gitego irinjiza. Koroneri ikaba ifite 12 zose uziteranyije mu mikino 3 yose yakinnye. Ikaba ifite amakarita 5 y'imihondo mu mikino yose yakinnye. Ikaba yarakoze amakosa 46 mu mikino yose yakinnye. Ikaba yarahererekanye cyangwa se amapasi 1202 mu mikino yose yakinnye. Ikaba ikipe rwose ndababwiza ukuri ni ubukombe mu bijyanye no kuba nta kintu yakoze muri iki gikombe cy'isi pe, nta kintu na kimwe yakoze. Ibaze ko ivuyemo nta gitego na kimwe itsinze mu mikino 3, yewe ikaba nta na penalite yabonye wenda ikanayitera inyuma. Se mwe mwumva iyi kipe ari iyihe? Mushyire muri komantere mumbwire ati mwe murabona ari iyi ngiyi. Ariko mbere y'uko nyibabwira, ndahamya ko mwese mushobora kwimagina se ni iyihe. Reka mbakopezeho gatoya. Ndakeka iyi kipe niyo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Murakeka ko ari iyihe kipe? Muraguze umutwe mumbwire iyi kipe ari iyihe. Twari tugeze ku mapase, twari tugezeho yabonye amapasi 1202. Ikaba yarakoze amakosa 46. Ikaba yarabonye amakarita 5 y'umuhondo. Ikaba yarabonye koroneri 12. Ikaba yarabonye ubusa bw'igitego. Tugeze ku makufura rero yaba yarabonye. Yabonye amakufura 38 uteranyije imikino yombi. Iriya mibare yose nababwiye ni igiteranyo cya mace zose yavuyemo yakinnye. Tugeze rero ku mashoti yateye mu mikino yose yakinnye. Mu mashoti ndabona ari aho yateye 11, 8 na 13. Urumva igiteranyo ni icy'amashoti 32. Iyo kipe mwese mutari muri kuyibazaho ni ikipe yitwa Panama. Ubu aka kanya tuvugana ikaba ikubiswe n'Ubwongereza ibitego 2-0. Ikaba barayihambirije isubiye iwabo muri Panama. Uru ni Fred Nyamasheke TV.